uyasibulala lo zisho kanjalo zakho bana babenza abantu shoba lelo gazi akazokunesi kodwa kabukanjwa kabana yimo wethu bakenza kacala iyeke sokula untombi zabudaphuza kuze khala basokazi yabaleshe bathi lokhoja bahluleka baseswazile kamhlaba iyalinga engabe bafana basolude liyasakala nebakhanda bashisha bangaka uyazazi washaya 1/4 kwi-EP yakhe madoda yilo baqubala ngesisu lawo sondela lapho labangabe ukhuluma mfana khuluma esibuzwe kahle wesizokuhlaba ngempaba mfana kethi uqhubele isisu sakho lesesikhulu esingabaqubala ngesisu nabapiyana ngamehlo ikusakaza ngebhabe ezo-24 babe lezihlathi ey'nkulu kazuthi uhlafula itende iso lesihle kodwa sinkosi ngabafukaza lehlavela ngekhonya phezulu kuze kuhlehla abafukaza isemkhosini lakho balo sawubona sawubona msakazi onjalo khuluma nomzukulu wasolundi lapha ngithi mina sengikhiphile senidumeni adlula labanye seniphelile lami icala msakazi ngizokushaya lokubuzile mfana wami hayi sithathe wesibili semkhosini lakho balo sawubona sawubona msakazi njalo khuluma lo sibiselo mfoka khubalo lana umfana webhova ngithi lana abadala ukudukudoba kulolu fukufuku lelo lomphupa werasa vele-ke le ndaba zabarasta ingeli ngoba kuvela kubhemu semkhosini kakhubalo sawubona sithathe ukugcina njengamanje sebisakazweni omkhulu njengamanje wemsakazi ngiyajabula ukuba sebisakazweni iyaphila kona siyaphila bhotwabo ubani osebisakazweni ukayise umfokagedi lona ngithi kuthiwa umakhelwane wami lapha ukuthi akangithengele ikhavela wena wabuya nenyama wavele wabuyela nefriji nje waphinde wabuyela nenyama yiyona nto ekhupha umoya ekubhentula umoya leyo hayi kodwa nkanyezi ukhalelani lo ukhalela nje ukuthi umuntu ukuthengele ifriji ngithi nomsiza nifike nibatshele ukuthi labantu abahleka ingoma zami baxubha amazinyo baye kusinukusela ngamazinyo loko mampinyana ngamehlo lokho yimi wethu ngesangoma esebhulula ngabulezitha nezimfamona zivala kanjalo-ke zasemantungeni-ke ngolibamba uhlanya wona ngalibamba kanjani uhlanya hlanya